Oh, Nancy is brilliant. Jelly ar bnawn dy Sul. Jelly a hufen ia. Perffaith ar gyfer parti. Reit te, canu. Mae'n bwrw glaw yn sobor iawn, wel dyma bnawn anghynnes. Mochel dan yr ambarel a cherdded fel brenhines. Right, so give a little translation, yeah, man? Oh, thanks. Bwrw glaw yn sobor iawn. The rain is sober now. No, it's absolutely pouring down. It's absolutely pouring down. It's raining heavily. Well, the rain is sober. Is it sobor? Sobor, yeah. Well, dyma bnawn anghynnes. Well, this is a miserable afternoon. Cynnes is warm. Cynnes. So anghynnes, the opposite. Anghynnes, yeah. Mochel dan yr ambarel. Mochel is shelter. Sheltered under the umbrella. Iawn. A cherdded fel brenhines, walking like a queen. Iawn. Ti'n barod I ganu? OK, no. Chi'n barod I ganu? Fi ddim yn barod I ganu. Eisiau rhannu yr geiriau yma. OK, 1, 2, 3. Mae'n bwrw glaw yn sobor iawn, wel dyma bnawn anghynnes. Mochel dan yr ambarel a cherdded fel brenhines. Yay! Da iawn. That's what we do for the dysgwyr. Yn union. To the people. Reit te, Matt. O'n i'n sylwi heddiw bod ti wedi gwisgo tweed heddiw. Tweed? A dim trainers. Ti'n edrych yn hen iawn heddiw, Matt. I'm looking old. Are you kidding me? Ddoe, cafodd Matt ben blwydd arbennig iawn. Are you going to tell everybody how old you are? 14. Mae'n actio fel 30 years old. 3 days. Can you believe it? Can you believe it? I know, you're all shocked at home. He's so sensible now yn dweud, I know, Matt. it's early nights for me from now on. Wel, da ni wedi paratoi cacen bach I chi. Win with a cake. Edrych llun ohona ti a fi. Pen-blwydd hapus! Pen-blwydd hapus! Diolch yn fawr. Da iawn. Oh, look at us. Sbi yn neis. Look at me in my youth. Yn edrych mor ifanc. I know. Lle mae... Oh, it seems like such a long time ago. Wyt ti eisiau gwneud dymuniad? Dymuniad. Dymuniad. Beth yw dymuniad? A wish, make a wish. Ti'n Make a barod? wish. It doesn't work, he's still here. Diolch yn fawr. Mae gen i anrhegion. Diolch. Well done for ageing. Pen-blwydd hapus, Caria. Diolch yn fawr. Beth am I ni weld beth sydd ymlaen yr wythnos hon I chi gael ymarfer eich Cymraeg. Dyma'r digwyddiadur a dyn ni'n mynd I gael darn bach o gacen a gweld beth sydd yn yr anrhegion. P45.